दोस्तों ये जो फॉरेन बंदा है अगर कुछ दिन कोकबोरोक बोलेगा ना ये सीख लेगा क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है वो रोमन स्क्रिप्ट में है अभी दिखाता हूँ Day 96 is speaking in a random language. Today's language is Kokborok. There's English, there's the Kokborok. Vamsogo te Kaiza, episode o Juda Kok Be Kok Sanani te Tinini, episode वेंगा बोलेगा Wanga Kokborok Barat Heist ni Tripura Hastio Kokborok Kok Sajako Bo Barok Dofaro Kni Kokbo Tongo Te Assam Mizoram Te Bangladesh ni Baksa Amche Sao Bokuk Saleo Tripura ni Kami Kotor Wanga Agartala Te O Hesteo Korok Buri Te Nuichi Miliani Barok Tongo Te Kokborok Kok Sanai Barok वेंगा क्या है रे Khoroksa Te Khoroksa Sani Sle Kwabangma Tongo Aboni Bisingo Kwak Bangkok Ke India Te Bangladesh Tongo Nainani Bagwai Hambe Jotono दो ही मिस्टेक गया है भाई एक बेलाई ने हम भाई अभी जो बोला और वेंगा पता नहीं वो उसको ही पता होगा वेंगा क्या है सोशल मीडिया उता कासे वीडियो वायरल अंगै दंगो खरकसा फरेनार सिनि kokborok language no kok samani roman script sejang ma bagai gwan chwng din rong lukorok chwng sini roman script jodi mangkha ke bosek se chano khoroksa foreigner rok se sini kokborok sainani try khlai tongo hungka ke roman script ke belai sahas abon bagi sing roman script nango teo foreigner no sing hambai maro bo jati jayati ke sini roman script no kok samani bagai truk hainai belai no bono hambai maro sini kokborok tebo kuchukup kathong amani kokborok Hastio Kokborok Kok Saj Assam Mizoram Te Bangladesh ni Baksa Amche Sao Bokuk Saleo Tripura ni Kami Kotor Wanga Agartala Te O